gufata imijyi ikomeye nka Goma na Bukavu mu bitero by'agatangaza ni kimwe, ariko se kuyobora abaturage babarirwa mu mamiliyoni kuhagarika icyorezo cya Ebola yica nabi byo bishobora gukorwa n'umutwe w'inyeshyamba. Mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa buri guhangana n'ibibazo bikomeye by'iturika rya Ebola mu zindi ntara, umutwe wa AFC M23 uri gukoresha iki cyorezo mu rurimi rwa Geopolitics no mu rwego rwo kwerekana ko wamaze guhinduka leta ikora neza, ifite inzego z'ubuyobozi zitabaza leta ya Kongo cyangwa amahanga. Nyamara inyuma y'amafoto meza yagaragaye mu myambaro y'ubuvuzi hari ukuri gukomeye kwibura ry'ikoranabuhanga, inkunga yo mwibanga ivuye mu baturanyi n'akagakomeye gashobora guturika igihe cyose. Kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize 2025 igihe umutwe wa AFC M23 wagabaga ibitero byihuse ukigabira imijyi ibiri minini mu burasirazuba bwa Kongo ariyo Goma na Bukavu, ikibazo cyahise kiba ese aba barwanyi bazabasha gutunga abaturage? Mu mezi yakurikiyeho uyu mutwe ntabwo wagarukiye gusa ku gucunga umutekano w'imihanda n'imipaka, ahubwo watangiye kubaka inzego z'ubuyobozi zibangikanye n'iza Kinshasa, no kuvuga zo ku ruhande rwa AFC M23 mu mijyi babarizwamo icyo bise parallel administrative structures. Izi nzego zigenzura ubuzima, imisoro n'ingendo z'abaturage mu buryo butandukanye kabisa n'ubwo leta ya Kongo ikoresha. Ariko ikizamini cyanyacyo cy'ubuyobozi cyaje tariki ya 15 Gicurasi ubwo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima na Minisiteri y'ubuzima ya Kongo batangazaga ko icyorezo cya Ebola cyongeye kubura mu burasirazuba bwa Kongo. Mu turere tugenzurwa na AFC M23 habonetse abarwayi 4 gusa, umwe mu mujyi wa Goma na bagenzi be 3 mu nkengero za Bukavu. Iki nicyo gihe AFC M23 yabonye nk'amahirwe ya zahabu yo kwerekana ubushobozi bwayo mu kurengera abaturage. Ahari gukoresha intwaro gusa, uyu mutwe wahise ushyiraho inzego zidasanzwe zo kurwanya iki cyorezo. Mu mpera z'ukwezi gushize, nyuma y'iminsi 21 hakorwa igenzura ryo kureba ko nta wundi murwayi mushya wagaragaye. AFC M23 yatangaje ku mugaragaro ko icyorezo cya Ebola cyarangiye mu turere iyobora. Freddy Kaniki uza ku mwanya wa kabiri mu bahuza bikorwa b'iki gikorwa muri AFC M23 yatangaje ko bakurikiranye abantu bagera kuri 400 bari barahuye nabo barwayi 4, kandi ko 98% by'abo bantu bagenzurwaga ku buryo bwa buri munsi. Inyandiko z'ubuvuzi zatangajwe kugeza tariki ya 18 Gicurasi zerekana ko muri Kivu y'Amajyaruguru honyine hafashwe ibizamini 207 by'abakekwaho iyo ndwara. Reka tugereranye iyi mibare n'ibiri kubera mu bindi bice bya Kongo bigenzurwa na leta ya Kinshasa. Mu gihe AFC M23 ivuga ko yahagaritse icyorezo ku barwayi 4 gusa, imibare ya leta yo ku cyumweru gishize yerekana ko mu bindi bice by'igihugu Ebola yamaze kwanduza abantu 1926, ikaba imaze guhitana ubuzima bw'abantu 702. Za raporo nshya ziratunga agatoki ko icyorezo cyamaze no gukwira mu izindi ntara ebyiri nshya harimo Otwere ndetse na Chopo. Kuki rero hari itandukaniro rihari? Freddy Kaniki wa AFC M23 yemera ko leta ya Kinshasa yahuye n'ikibazo gikomeye kuko ubw'icyorezo cyatangazwaga hari hamaze kuboneka abarwayi benshi, ariko ashimangira ko ibanga rya AFC M23 ryabaye ikinyabupfura cya gisirikare n'ubushobozi bwo gukumira mbere y'igihe, anticipation, binyuze mu gushyira mu kato abakekwaho uburwayi no kubakurikirana bukeye nyine umunsi ku munsi, nta kujenjeka cyangwa nta kugenza gake. Uyu mutwe wafashe ingamba zikomeye cyane zisa n'iz'igihugu kiyobowe mu bihe by'intambara. Bahagaritse bisi zose zikora ingendo ziva cyangwa zijya mu bice bigenzurwa na leta ya Kinshasa. Nta muntu n'umwe wari wemerewe kwambuka, nta bizamini bikomeye afashwe. Umunyamakuru umwe wa Reuters wakoze urugendo rwerekeza mu ntara y'Ituri yahamije ko we n'abagenzi be bashyizwe mu kato k'iminsi 15 yose mu mujyi w'umupaka uhuza Kongo na Uganda.
ubwo bari bavuye mu gihe kigenzurwa na AFC M23 iberekana ko uyu mutwe washyizeho imipaka ihambaye, wemera no gufunga ubukungu kugira ngo utagira umurwayi n'umwe wabacika. Nyamara abasesenguzi mu bya politiki n'ubuzima bavuga ko tutagomba gushingira ku marangamutima y'amafoto n'amashusho meza AFC M23 ikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga, aho bagaragaza abayobozi bayo bareba muri za labo zitandukanye. Urumva Rigani Miviri, umushakashatsi mu kigo cya Ebola gikorera i Kinshasa, agira ati AFC M23 ifite inyota nyinshi yo kwerekana ko ishobora gukora nk'igihugu ndetse ikaba yagenzura ibibazo by'ubuzima rusange kurusha leta ya Kongo, ariko kubera ko habonetse abarwayi bane gusa, iki cyabaye ikizamini gito cyane kugeza ubu. Mu by'ukuri ubufatanye hagati y'izi nzego z'ubuvuzi za AFC M23 na Kinshasa bwaragabanutse bujya ku rwego rwo gusangira imibare n'ibizamini bya labo gusa. Damien Mama, umuhuzabikorwa w'agateganyo w'ibikorwa by'ubutabazi wa Loni muri Kongo, avuga ko imiryango mpuzamahanga ariyo yabaye ikiraro mu guhuza impande zombi kugira ngo imibare yatangazwaga ibe ari y'ukuri kandi yizewe. Aha niho haza ikibazo gikomeye cya Geopolitics, ko Kinshasa yanze guha inkunga y'ubuvuzi n'ibikoresho ibice bigenzurwa na AFC M23. Uyu mutwe wari gukuraho ubushobozi bwo guhangana na Ebola. Igisubizo cyabaye kimwe ku muturanyi wawo wakadasohoka u Rwanda. Leta ya Kigali yohereje impuguke zikomeye zigera kuri 6 mu mujyi wa Goma. Muri zo harimo abaganga mu gukurikirana icyorezo, bakoze surveillance, abahanga muri za labo, abashinzwe ibikoresho logistique ndetse n'inzobere mu gushyingura mu cyubahiro no mu mutekano abahitanwe na Ebola kugira ngo batiyongera kwanduza abandi. Inyandiko z'ubuvuzi zigaragaza ko kugeza tariki ya 18 Gicurasi ikigo cy'u Rwanda cy'ubuzima RBC, Rwanda Biomedical Center, cyari cyamaze gutanga inkunga y'ibikoresho n'imiti bifite agaciro k'amadolari 6,891, mu gihe ibitaro bya Gisenyi biherereye hakurya y'umupaka byatanze ibikoresho byo kwikingira, no kuvuga ngo PPEs n'iyindi miti bifite agaciro k'amadolari 85,437. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makuru yasobanuye iki gikorwa, avuga ko Kigali yashyize imbaraga mu gushyigikira igenzura, kwitegura no gutabara ku rwego rw'akarere. Yongeraho ijambo rikomeye agira ati indwara zandura ntizubaha imbibi z'igihugu, no kuvuga ntabwo zita ku mbibi z'ibihugu. Birumvikana ko u Rwanda rwari rufite inyungu y'umutekano w'ubuzima bwarwo, kuko umupaka wa Goma n'u Rwanda ari umwe mu mipaka ihererekanya abantu benshi muri Afurika nzima. Amakuru yimbitse ariko yerekana ko iyi success story ya AFC M23 yari ikoze ku kagozi gatuze cyane cyangwa gakweze cyane ko twabyita. Mu by'ukuri ibikoresho byari bike cyane. Hagati mu kwezi kwa Gicurasi laboratoire nkuru ya Goma yari ifite kits cyangwa ibikoresho twuma two gupima Ebola tubiri gusa. Ibikoresho byo kwikingira, imiti yo gusukura ibinyabiziga n'ibicanwa byari bike cyane kubera umuhezo w'ubukungu wari mu gihugu. Kwibuka ko ikibuga cy'indege cya Goma gifunze kuva AFC M23 yafata uwo mujyi, ndetse na za banki zose zo muri ibyo bice zikaba zarahagaritswe, byatumye kugenda kw'abaforomo, kugeza imiti yahikenewe no kwishyura abakozi biba intambara ikomeye. Rigani Miviri yasoza atanga umuburo ukomeye ati iyo icyorezo cya Ebola kiza gukwirakwira mu bice by'imbere ku rugamba, aho amasasu avugira, imibare y'abarwanyi ikazamuka cyane, ubuyobozi bwa AFC M23 bwari guhura n'akaga gakomeye cyane, ndetse ibintu bikaba byabadogerera mu buryo butangaje. Bakunze amakuru yimbitse rero, iki nkuru nidusigira gusa ishusho y'icyorezo cyatsinzwe cyangwa icyakwiriye, dusigira ishusho y'uko siyasa, intambara n'ubuzima bw'abaturage bihurira aho bihurira. Ese muri uyu mukino wa gipolitiki ninde uba
atsindiye abaturage. Leta ikoresha ubushobozi bwose ariko igahura n'intege nke z'inzego cyangwa inyeshyamba zikoresha ikinyabupfura cya gisirikare n'imfashanyo z'abaturanyi kugira ngo zemeze amahanga. Si igitekerezo cyawe aho hasi muri comment habugenewe, ukande like kandi ukande subscribe niba ushaka gukomeza gukurikirana isesengura ryimbitse ku byabaye n'ibiri kubera mu karere k'ibiyaga bigari. Naho utaha.